mai ita se repete fali forma triângulo o círculo nebe ita aprende ona. Mai ita hahu. Forma triângulo mak ia siku tolu no círculo nebe la ia siku mai be kabuar. Mai ita hahu ho forma triângulo. Umania kakuluk, regua, kabidu, ramaoan. Tirmai ita hareba círculo. Bikan, roda, donat, relógio. Parabéns! Imi hotu hatene ona forma triângulo no círculo relógio. Tirmai ita se aprende forma geometria fong rua mak forma retângulo no quadrado. Forma retângulo no quadrado mak unsa. Forma rua nia modelo hanesang, mai be nia medida la hanesang. Retângulo nia soring rua badak hanesang, no rohang rua seluk naruk hanesang. Mai be quadrado nia soring hat ne bot hanesang. Agora, ita identifica forma retângulo e objeto sira tuirmai. Quadro, telefone, oda matang, janela. Alinsira, agora buka tok forma retângulo nebe hare ia iminya fating. Parabéns! Basira nebe hare hetan forma retângulo. Agora, mai ita aprende fali forma quadrado. Bolacha, mesa, caixa, surat tahan. Alinsira, agora buka tok forma quadrado nebe hare ia iminya fating. Parabéns, Alinsira! Imi hatene ona forma retângulo no quadrado. Ba oin, imi bele identifica forma retângulo no quadrado ia nebe date. Keta haluha, like, share, no subscribe.